Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajantya National Council JNC but Kajantya Students Union JSU kila Pynjur ya Jingïakhih Chief Executive Member Kajantya Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwat ubalakin tho ahlor Jingtur Padba ki arseng ki Traikindo ha ulum serman lam ki nong shong shnong ki ilaka nong clear Mandawa Pindo NOC ya Shri Cement Limited ki arseng ki ong ba Jingïakhih jongki ka long kat kum ko hok Padba Bat ki berngem ru ban Pynjur ya Jingïakhih Lada ka council kam shim khia ya Jingdawa jongki Hadian ke Jingïakhih kirki ki arseng u president ke JNC uba Thombor mi lingdo Urlong bagi arseng kila pendep ya baro ki kindon ban pan jingbet na ka office u deputy commissioner shwaban penlong ka rally Henry Kim Shem layo jubab uba Thombor mi Urlong bagi jingkam jong u CEM ba tip shapang ka rally ka pin ya ka jingtlat kum unong yalam namar bagi Jingïakhih persya ka Shri Cement kam dei ka bathamai Henry kala ya na do ki snem baladap bala bana pat ba ling ba ki lat pathai khubor kat kum ka Jingïakhih tho jong o ka Jingïakhih kami na ka jing ujor jing nong shong shnong ka ilaka nong clear bat ilaka sutanga ki bakin no ba kila sha kani jubor ki jaka puta jong ki ulat hero ya ka Jingïakhih jong o CEM halwar ka NOC da ka ba ong ba ka Jingïakhih jong o ka ya pher na ka wei sha ka wei pat bat ka pinkul ma jing mut ya ki pat ba o yu ka kam ka statement ka jong CEM hi omu dinu yo bor kini ki arseng Hejing sekian i kam ki arseng da pendep ia ka kamram ko yang i depan ia ka permission na ka office yang DC. Ha sekian duk bolai ia ka rally yo ia ka jubab. Tang wi chim ba i boto i to ka democratic country lene ka constitution yang ka India cha ga i bo ye khi pai ba i da ka wajai jai. Ha ka wa ar yo i ka jing ong yang CM. Bo o wom tibu. Chapang ka ni ka jing thumu ko yang i lene chapang ka jing mut yang ka ni ka rally ka yang i. Kani hi penyu beto ka jing telot ka yang CM ni bah achwa ba ulai rally i. Ka Jingïakhih ni benta ka Shri Cement mem di man ka Jingïakhih ka wadang thme lani ka wadang nin dang ne. Nado kisnem ki warim. We nado kini ki benai ki wadadep da pemani ka Jingïakhih chedok sa Shillong hadisi office po cleariat. Nado ka wasni along ma wa uni CM hado ne sini wang putih buat kani ka issue. Kaya ko kuwa ong hini wato jing sekian di da pembenai cakalat pathai kubot. Kaya open money kan ni Jingïakhih to ne daw waki nong chong chnong yang ka ilaka nong kle da am ka jing chak kene jubor yang ki thau ki yang ki da hapo ka jing yak khmat ki yang daloi da bandaw ki thau cha ka Shri Cement klem da yok bor da ne klem ka jing tip yang ki tre thau ki thau om to ki wakhian ki wadia da ki spa hektar to ki thau yang ki nong chong chnong we ki mem jing tip ya lor ka ni ka jing le ka yang daloi yang ka ni ka ilaka kawaan wat ka ilaka sutengah le da kam go wato m hapo ka ni ka arspa khanyau hektar ni ka tekan ruspa sampu ar hektar da m chibenta ki thau ki wadang hap hapo ka ilaka sutengah kat kam ka jing snyau tho ka yang i kam ka ki arseng ka JSU wa ka JNC itibi wato wo pai ya ki kenrum kenram le ni ki auri yang ka kendau ka ciap to ka kamram yang ka district council ya ka district council da pungkubor da ka constitution of India lang ba ka 6 schedule Wopai ki ya ke jingguri hurah ke kendau ke ciap ha ke pot ke sam ha perdi ki ar ilaka le ne ki nong chong chunong handai ko open style CE wa uni usi amadon ne sini wam putibu ila pen mani i ki arseng wa yaki i ha sket de yo ke jing ong yong CM wa o wam tibu ke yi chepang ke ni ke rally tang wa ka chu ke statement ke yong o ong de tip chwa wa daw poi i ne tai daw do phone chu ki pulit da pa over escort ya ka JHADC da ong chu wakini ki arseng umem kwa gi u ya kalam ki kwa gi do ku bai slogan dan hi lene upenyu bor dan hi ya ka office ka ya o hejing sket i kam ki arseng da pengkrai wat ka memorandum o submit cha CM yang ka JHADC tang wa yoi wa kana kalian ka JHADC umem respond go ya ka ni ka Jingïakhih ka yang i penban CM ongu o de yang u i Wa kalam tang wa im bin kalam hejing sekiat hi kat kam ka jing yo khubor ka yang i na ki pru ku am chajan situ
wa chwa wan ki arsen na kaliang u CEM wa ki EM ki yong ki de youth in po office imti bi na ki ka daw ta ka ni hi ka jing kalam ko yong CEM Pynjur chega chaka parthai wa to u CEM yong ka JHADC kwa don hi u utlep ai mail ya kini ki jing bakla ki yong ki le ne ya kata ya la se yu ang wa kini kinong yalam yong ka district council da cha panam kam gi hakibi tawan ki board ki wan nabal Lada ya kelami cepang ke NOC, ong UCEM. Wah ya ke NOC de ke district council haden wada yok ke jingkerpat na ka ilaka, wai na ka chnong. Han reka ni la pan plumar jingmut ke ikam ke arseng ne bha yo ya ka wina ke session ke district council. Uni ujo ubru UCEM do ong wata ke jing NOC ya ke shri simen to M ke jing cha penbor. Na kita ki bor ki wa hajrong. Tekawaan ni tekwa ban halor ke ni ke NOC. Uni UCEM memputi buat ya ke kendon lani ki anyong ke district council. Lada paji kat kam ke anyong ke senat yong ki daloy. Lada paji yang ke ni ke poin ke wanyau. Ka de kelam chega. Wa daloy dale le YU UANOC. Chakinu kinu ki company lani chakinu kinu ubru ki barjela. Klem de yo ke jing menjur na ke elaka. Lene klaim do yo ke jing menjur na ke district council. Hejing sakhiat hi hachwa wo issue ke elaka ya ke NOC chakini ki company to yo gi ke jing menjur ne yo bor gi na ke district council. Takat kam ke wayoi ke jing kelam yang CEM to ongu wada hwa ka elaka lene ki dor barchnong. Kani penyogo wa uni CEM manu uru wada biang. Lene manu uru watip ya ki an ki kendon yang ka JHADC. Ikam ki arseng idabi da kajing sngau lengo wo yo wakat UCEM dak batayu cepang kita ke Jingjia yang ketu ke Jingïakhih ke jingkeli ko ibu yo CEM ila bom kelamu halor ke jingcha kene yang ki thau ki bhau yang ki prado ki prasnam ki yang ila CEM Shuki halor ke ni ke jingcha tengkhan ke yang uni elaka udala yang ke elaka nong kle ki ain ki role yang ke district council open ban kena ki arsen ki wa perchang upenne open sa ki ain ki kanun yang ke district council kam ki arsen kwa wa kani ke district council ke yang iuman ka waklan kena yo yew ya dai ke kendau ke ciap ke yang ina ke jingcha kulun ha kita ki bru ki wan naba te kam ke arsen hi penrem juri ya ka statement ke yang CEM bar kwa la yo pai ba utip ya ke jing sakhiat wa uni CEM hi tleban meo don yu ya ke ni ke jing bakla yang ke JHADC Kamba da senyaupi ke jingkelam na ubi na nong ilam rangba yang ke JNC Student Union. Waka deadline yang kamba katsan sengi usdanggan untuk ke adpauterik yang uniu benai. Wewala da ke council hi ke executive committee le neu CEM lemjeu solve. Ya ke ni ke isu lemjeu penurlong. Ya ke ni ke Jingdawa ke yang ke Jingdawa na plus biang doa den katsan sengi ke teta wodawa Hiar Shuki. Ya CEM we ke Jingïakhih Dau jorga hadin khasan singila da ka JHADC wumle ka kayi ka message ka clear cha ka JHADC man ki wada kra wo mat ya ki Jingïakhih yang ki arsen chrup wa ki jing amlang ka yang pai ba akti ka jat yang ki arsen Nakaliang Presiden ke JSU ba Jalsam Shilla ulakin tait ke jingkeno bagi arseng kilet ban penting pensemiet di kinong tray ke JHADC bat ong ba ke jingyai rally kalong da ke jingsuk bat kat kum ka hok ki pat ba klem kino ki tiar jingele uba Jalsam ulakin no ba haba ki pat ba ki poi se JHADC u CEM bat ki executive member ki lami no na ka office balakhang talai ke kerdap wat la ki arseng ki la pen kre ya ka dor khas ban IT shu Dam ijing lengo ego Kyrwoh adin udah yoi ke statement wa edo CEM nin gesni. Ejing itu ke rally upan manita ya po office yang ga JHADC. Hawani sekretar ke rally ide pa ni ke permission. Mem do wani claim ke tego pan bore. Ikem ga hok le wo yiki. Di wasnya kalam da pai wo CEM mau to wan penting bin smedi wani ule ego bore I ong ipi I wani apa poro da poi hitai Iwan ni jing tumu bobida ni peacefully o wani go pen senyau I jing lene issue gibru yang isa akta I kamtam kita gibru apa ulom sarman kamu de yo bisi kubor to em ga thau ki ka hok yang gibru go da chak kene gi wan liang CEM ugi em o de ge NOC klem da tip ini iteration kri thau te aden da poi heta pen phalla gi o tip wa yo kubor wan liang CEM
Bagi yang demi ki. Terkang ile gate. The main gate yang district council. Ile kata office deman ke private property yang tu Hagan nu na rim khang ba ta gate. Iwani yang peaceful kata bor kata jingle bor iwan. The constitution in India they bor freedom to assemble anywhere without arms. Iwan no ni slogan one gi pai ba nung song one gi pai ba gi to one kre lang sirup. Jingo jing thang yang itu open snyawi. Hagambe yang jahat itu jing kwa yang Tama siang si yang pai atau si yang idong penting yang pensmit. Ini meeting itu ngayo waktu itu kena kerela pilih ile kumet na jingayit ile gino pai o ab yayi pensnyawi o kado si kata jingit klip kat gi jingit klip ki wasnai daga ain kita gi MDC go pai o chnai ga ain ga mata district council jin na da jingit klip jan ga Jingïakhih nin man he go I hade na te yo ba gi jingjia perchangi kalam ki cita ngetai kalamin o ito sa bawa gi kwa wi kalam ne ba tu to office pai ba yu dam kwa yu khang pai ba Ikam gino alam yu lay, udah cara pai ba kang git item yu ba klik. Ne ba pai ba gitu klik bor yang pai ba. Ai mon wani thau la. Hade ne te ik ne yang gino alam sai ba percangkat uye wala kontrol do pai ba. Wis yang mo ole adin udah kontrol pai ba ben yu abi gino alam. Iku bela yala police department, use go your force, use gi lati side. Use gi one jin la de use nga tip ka monu manin. Kidang emiri ta gajing snyaw yang ki pai ba wani ki. Iku belai ni yang administration la siang tu itu kita benta. Yegi control the situation churu bo iginong yalam. Iginong yalam ida kalam chenin atau wan itu kwa kita gajing penyo bor kita gajing syadat parado parasnam. Dari wan ni wa emnon ni kita gajing sniaw itu. Ucale bai ni parado parasnam yang kita gi bru time gi bru duna. Jadi iginong yalam yang gajang tia arsa mi yiwo yarap yeki. Ki yiwo sniaw go voice ongi voiceless. Igi oppressor. Dari kata ni open mali iwan inin. Ia kata gajing belemu si yang emper, belemu kan belemu. Kam ginong ilam sen ginong remus scam ni. Hajing itu jadi isu di mana ni nementa riu gajai buru yang Segawi benta pai ba kwa khanai pe. Wahadin nin yo bai pinel yang si mana dapat tu program yo war mu mula wan yang cho office. Untuk di office timing wanu. Mti bila nusi mai por office timing yudu. Manam ta office timing nen yudu ile iyo wa pan man ngi office na menu tho go to ni office yo o te yo che gi pai ba di jor ga FIR no yalam arsai hejing ta o benta kwa pen che pe ga case lai ga khamat kani to kwa pen che pai ba wen per ta ga accuse AEPE ida chni agi legal expert yo ga anyu bichar ga wajianin ta ga ha kti yo ga ai kita jing hamut otok te umpja bi keter tandang penri bi dang pencerai bi te musim yele yang Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya